Prynhawn da Casnewydd. Mae hi wedi troi 5 o'r gloch a dyma'r benawdau'r traffig. Mae'r ostrich sydd wedi dianc wedi ei weld yn ardal parc Sbiti. This is the Wales National Velodrome, which forms part of the International Sporting Village here at Sbiti Park. Altogether, there's roughly about 19 sporting clubs now who are based down at the village, who can boast membership of over 3,000, a lot of that within the junior category. The Sbiti complex itself and the Newport International Sporting Village can boast, apart from the velodrome, an athletics and football stadium, which is the home to Newport County and also the Newport Harriers Athletic Club, an indoor tennis centre, 2 cricket pitches, which are the home of Newport Cricket Club, and also outdoor soccer pitch, which is home to Lisweri Football Club. Newport now is rightly called the City of Sport. Datblygu ar raddfa gyflym. Mae'r pwll nofio newydd nid yn unig yn darparu cyfleoedd i'r hen a'r ifanc, ond mae'n gartref i ystod o ddigwyddiadau cystadleuol ac yn cynnwys rhai o glybiau chwaraeon a nofio blaenaf y wlad. Mae enw da Casnewydd fel dinas chwaraeon wedi enghangu efo'r cwrs golf preifat yn yr ardal. Ond yn fwy na dim, wrth i tîm Wales ennill y byd i gynnal y twrnament golf mwyaf enwog yn y byd, The Ryder Cup, yn y Celtic Manor yn 2010.